Kada itu pungan Allah Ta'ala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Aga nasang pungan Allah Ta'ala. Maka de pungan Allah Ta'ala. Abir ko paringarang. Nasabay itu paringarange. Makigunay. Resese na tumatapay. Jadi si paringarap pa dito pa. Iya. Nasaba magi sing itu de cepa. Maka de doktoro 6 itu jang. Cuma 6 jam itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Biasa saya lupai. Maka mau tu matu macerama ka makon nak jata lupai situ. Jadi si paking ingalet patau si peringalet patau. Nasabak magi Pak Bu nulle ka pemakanja mai ni pahatta. Maka daya sang itu amate yang mesti yola manang idi to tuoi. Mesti yola manang. Itu gangkana angka si di panrita ya sange Syekh Muhammad Wattawalli Asy-Syarawi, beliau mengatakan maklir panritae laisal maut a'wam masoib. Itu nasang amatenge tania pacoba maloppo. Ya tigare Pak. Ya sang itu amateng tania pacoba maloppo. Magi makalaka tani pacuba maloppo na sabak tuo ki. Ye ko caki tuo agita mati. Iya. Lakinna a'wamal masoib, tetapi pacuba maloppo na sa panritata ayyamudal khawfu min Allah fi qalbika. Tuo mo picolino mate atitta. Itu pacuba maloppo. Tuo mo picolino mati ni atitta. Ang kamatu papangaja makadami polinoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhimna marasida umurina wa asna min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala azza wa jal allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mautu babu wa kullu nasi dakhiruhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sinina tomato malabiku an Rasulullah malabikum kahadir mancajiwi amme mangenna taulinoe rima jepuna tungka sewa yang kematanre pas singaran na tulimale wa ya paringeranga pelek matanre singaran na agagae pelek malewa to ya paringeranga ye agamay Pak Bu si paringarap pitaw na jaji si paringarap pitaw na chocho nasaba magay idi tolinoe pacak kalupangi magi makada ka pacak kalupangi itigare anu nite lagi mata maromok ladda ya lupai apalagi ede nite mata aga nita mata Pak Bu ye nite mata gunci motor tak
Biasa ditaroi, idi malupai. Biasa bapak-bapak anak palangin doa anak makalimita kunci motoroku. Makalin doa anak mutala. Mapengwasi gara-gara kunci motor. Mita manimatu iya bapak nang ero na lupe kunci motor na napakanjagi paringaran na. Mapelo ni papelo minum ni kopi parino kopi minum ni teh parino tenge mapangka-pangka apa cende-cende nape napas salin rona maka dawe ya mau peletaro ya saya lamari na taro lupai ete gare anu nite lagi mata pak bu maromo ya lupai apalagi dek nite mata aga dek nite mata pak bu dek nite mata amatenge ete gare beneng ini tema ta amatenge nulle makdani kapang ai melo na toba iya nasaba siula meneng kamaleka mau ai melo na masumpa jangia nasaba siminggu neng kamaleka mau ete gare beneng ini temata itu gangkan na de ni tema ta amatenge pabu gangkan na makada itu pungallahu ta'ala wa takir fa inna tikra tanfaul mu'minin aga nasang pungallahu ta'ala makada pungallahu ta'ala abere ko paringarang nasaba itu paringarange makigunay resese na tumatapay jadi si paringarap patutoy pa iya nasaba amage sing itu de cepa makade doktoro annam itu jang cuma 6 jam itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Biasa saya lupai. Makomo tu matu macerama ka makon na jata lupai situ. Jadi si ingalet patau si peringalet patau. Nasaba mage pak bu nulle ka pemakanja mai ni pahatta. Maka daya sang itu amate yang mesti olamanang idi to tuoi. Mesti olamanang itu gangkana angka si di panrita ya sange Syekh Muhammad Wattawalli Asyarawi beliau mengatakan maklir panritae laisal maut a'wam masoib itu nasang amatenge tania pacoba maloppo ya tegare pak ya sang itu amateng tania pacoba maloppo magi makalaka tani pacuba maloppo na saba tuoki ye ko chaki tuo agita mati iya lakinna a'wamal masoib tetapi pacuba maloppo na sa panritata ayyamuddal khaufu min Allah fi qalbika tuomo picolino mate atitta itu pacuba maloppo tuomo picolino mati ni atitta angka matu papangaja makadami polinoga makulemo mati pangaja ki makadami as wita topi wita ete gare angka apa jitu istilahna topen rangi kada topen rakom rotasir angka tu istilahna topen rangi biasa ang kalinganya taruna semeti yego puramur rede ibu di taruna semeti ko puramur rede mati tonga iya mati tonga ete gare jadi pacoba maloppo tu nasa panritata tuomo picolino mati atitta bangi matu masigie lalo bammi ete gare angka papangaja dei jampangi ini toy mati atinna tuomo picolino mati atinna nasa magay nasa ling itong ang alina nasa ling itong ang alina pole no gaji ko na tu na misamana gitu agar desa nang kurang na kuat desa cerita itu gare pak ayya mudda khaufu min Allah itu gare matimu agar sana komo pilino na mati atitta wa anta la khairil hayah na egan namo papinya menalik ipung Allah taala nalik ki adisingan pung Allah taala nalik ki ajap-ajapa pung Allah taala naliki asagina nga pung Allah taala itigare igana ji papija naliki pung Allah taala pabu naliki ajapa-japa asagina nga kesehatan tetapi mati atitta
padahal tuo mo piko lebo nalino. Jadi alhamdulillah ye kon rong isi pulung itu tuo manang hatinna. Magni makadaka tuo manang hatinna nasabak makre nabita ye ko si pulung ummaku ye ko takko agama na cerita ri pallawangan na itu ya semajelis magfirah majelis adam pengedosa. Jadi di mana ngi Pak Bu tau mau pergi magi makadaka tau mau pergi nasabak angka kisi puluk kue angka tu itu malaikat macata leng sininna dosa tamak denna ina dempeng pung Allah Ta'ala. Pilih meta kamak bicara, pilih mega dosa tamak denna. Pilih meta kamak ceramah, pilih mega dosa tamak denna. Jadi kira-kira Pak Bu, ye kota te 10 pisi diupaya itu lemoga. Makutana ka tu lemoga kira-kira. Iya deulai. Iya. Terus yang kedua, tomate atau mau pa to. Magi makana to mau pa nasaba idi mana ko Pak Bu, angka kenanya mangkaling pangaji, mangkaling kita sia sinin na apalana malari mana ko tomate ta. Gitu gare. Bendeng mak bicara tomate Pak Bu, macau cabe rumita ki makakue. Maka debe ga papalang runtu Angka maning ro si kampuk kulo meloduang angka matikiri, angka matasia, angka mangaji. Sinin na ye decen na ye pigo makakuni malarilengi pahala na kutumateta. Iya. Menyawana bendeng wading matalpo si talpoki. Tabak na be nya penyawa ko jenai. Iya, nasaba wayang kamala ko tumaladuang ka. Ang kamala ko matikir ang baca Quran. Iya, itu gare. Jadi ye patupa ya sangi macilaka. Ye kong katau mate pacapurang. Digana to kolino, kaya malina mate, macilaka itu Pak. Tapi kung katau, ang katau Pak, nang mega mo pa tuo kolebo na lino tau, na mate berarti mega mo pa to miloduangi, berarti tau mo pa itu. Iya, tau mo pa itu. Sinin na tumato malabi kong kahadire. Iye magala inatanga pung Allah Ta'ala, dinang kayu rusui. Yede natanga pung Allah Ta'ala aswan niurusu. Kegayasang. Itigare Pabu. At chule-chule yang yat tungat-tungangi. At tungat-tungang matu yat chule-chule. Kegayasang. Itigare Padomengi. Itigare Padomengi kumina panolimpan na. At chule-chule na tungat-tungangi. Kumina panolimpan na kalaman na tojo pura bagin. Tojo na pagampusa limpan na tenre mijangi ite gare acule-cule na tunga-tungangi bangi matu masigi atunga-tungangang na cule-cule de lo masumpaja de lo berjama ite gare iya anu magala na tanga pung Allah Ta'ala de nang kayurusui iya de nurusu pung Allah Ta'ala ason itu si urusui de ite gare apalagi kau makun rai besok ada kemita kami lo boting tena to kue kom kampung mega kami lo boting bae sit di juta 500 ongko sebeda na bawa kalaman lagi antri ko salo sit di juta 500 ongko sebeda na bawang bandi matu masigi dia lo masum pajang nasaba magai ko mak jenne ilaba isiaga Pak laba sit juta 500. Itu gare. Nah dia nama kada pung Allah Ta'ala aja utama surugi ko nasabab malotok ko. Aja utama surugi nasabab penya ko. Aja utama surugi ko nasabab madoko ko de. Itu kan kana makkare nabita inna Allah la yansuru ila suwarikum wa amalikum walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Makkare nabita itu pun Allah Ta'ala dek ni tegeretang ta siddi orane dek ni te canti ta siddi makunrei dek ni te pangka ta dek ni te jabatat ta agar perintah pun Allah Ta'ala walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum tepak tami si bawa amal amal cetta ye na tanga pun Allah Ta'ala itu kan Pak nah sebab magi ye batak kaleta Pak menjadi tanai
Amu maga cantik na, amu maga retana tama tulak galak bonge buruk mato. Itu kare. Meki minta contoh apa? Apa mula ulut tulat tu capa je tak tai manang. Iya, itu kare. Mai makada katai. Itu kare pa. Ye ko si minggu den ko tu masampo. Aga senang ma putih-putih. Aga senang. Taisi. Itu kare. Ya ko baru moto kisi. Baru moto tinro ki. Biasa kuce-kuce si mate. Aga sana. Te mata. Taisi. Itu kan. Eno si. Biasa tong ka masu makonyi ku aga sana. Teru cili taisi. No si. Biasa bapak na biasa man relame. Iya, tapi makada maanang kasi di makbunaga. Aga sana. Taisi. Iti gare. Taisi. No si. Biasa tong kanana masu macule. Magaribi pinalisu biasa ka mabolok-bolok kwe. Aga sana. Te allong. Taisi. Te mana pala. No si. No si. Biasa ko bapa na masu makareso. Mele masu magaribi na lisu biasang makadamanan kasi di makbo bembe kalipa na bali makbusa tahisi ite gare no si biasa ko idiwa na ta ikochi posi na bipakwe aga sana te posi taimana pale pabu no si aja no pawi apa tay memang itu kan. Jadi mapa mula metode capa ulut tak letu capa ajeta ternyata temana pa aga miandalkan. Iya. Aga kira-kira miandalkan pak. Nah hancur mana ngi apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah. Iya. Maka denre maka nabi tawala kinan suila qulubikum wa amalikum. Yena tangai pung Allah taala tepe tami si bawa amalak made ceta yena tanga pung Allah taala. Dene marigaga cantik ki ko makanjamu amalatta. Dene marigaga magaratta ki ko makanjamu amalatta. Iya. De itu na marigaga majatapata ko makanjamu amalatta. Angka sahabat na nabitta Pak Bu. Ye sahabat nabitta digangke akasarai balu. Ye akasarai balu ye ko melo menre nyarange punggawana menjadi adengi. Ipeja jolo pupanna napi peja leka na napi peja salingkan napi mindre nyarangi punggawana digangka nambah sahaya ye sahabat nabi te benengi kapak koi kampung yewe ye koi kampung yang kai nule kap dia laku magi makaraka dia laku na sabai sahabat nabi ta pabu ye to na malotong ye to na mabolong ye digangka ye to na malotong ye to na mabolong. Ya sangi Bilal bin Rabah digangkana tapi makanja hubungan nasibah pung Allah taala makanja hubungan nasibah pung Allah taala marape sibah pung Allah taala yak kaderajana lebih mulia daripada malaikat ya magi makana yak kaderajana yang pertama dijadikan tukang azannya nabi ya dijadikan tukang azannya nabi nasa magi makanja malana. Yang kedua, sempat menjadi gubernur di Damsik. Ya, kasih menjadi gubernur. Yang ketiga, sempat si boting. Sempat si boting. Maka dia Nabi talo banu jillo ke gumpuji. Maka dia Bilal ay digaji ka puji ka. Nasa baya to nama bolong ya to nama lotong. Dia ka puji ka ya surona Allah. Nah dia yang mengaji sih trikul minapala. Iya. Tapi marape si bapung Allah taala, makanja hubungan si bapung Allah taala, napakanja kihatinna, napakanja gitu ya malakna, maka de nabi tajillo bani makulun pujiye, wani sial ternyata mendapatkan putri yang sangat cantik. Liwa si cantik na benena. Waktu si pura boting ang kasi sahab makutan makara aga pakai mu Bilal. Aku pakai pagi ni wita kita apa mutu na digi jangka nak tu benemu be cantik na. Rahasianya apa? Rahasia nasabah makanja hubungan nasibah pung Allah taala. Merape sibah pung Allah taala.
walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Yena tanga pung Allah taala atitami si bawa amal-amal cita yena tanga pung Allah taala. Sininna teman-teman lebih kung kahadir. Jadi ya sang itu amat ya pa punapatan tu pung Allah taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan maka dari pung Allah taala allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Na pancaji amat tengi pung Allah taala. Napa tu kisi pemang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Melo nita pung Allah taala. Ke gari pallawanganna paling makasing amala nah itu gari. Naleki pangka pung Allah taala, naleki jabata pung Allah taala, naleki warampara pung Allah taala, ahyukum ahsanu amala. Melo nita pung Allah taala ke gari pallawanganna paling makasing amalanya. Itu semua ujian, Pak. Naleki pangka, jabatan, harta, itu semua ujian. Sampai-sampai angka tahu yuji ku pung Allah taala. Error yolo, Pak. Di zaman Nabi siddi mi pakampi. Siddi mi pakampi. Yeriolo pakampi bembe mi, pakampi saping, pakampi unta. Eriolo mai ye maka kumegan ita pakampi. Angkana pakampi motoro, angkana pakampi oto. Ye baru maka kuin kasita pakampi sepeda. Mas sepeda lesi tahu nampi lesi sepedana. Eriolo pakampi sapi mi, pakampi bembe, pakampi unta. Jadi maka kumi bahasa pakampi saping na riolo na. Ero riolo pa angka tuyuji ku pung Allah taala. Pakampi saping. Melok na magaribi narimpe sapin na tama kandan na. Ede na metta gore benena maka dao bapa na bang itu ko masigi de gatalo mak berjama. Aga papi balin na pabu maka de papi balin na matakko ka cakarudu tokka melo ka matinro. Cakarudu matakko makampi sapi mi matinro. Edena metta boras si benena. Watun na borang ibenena aga nasang maka de o bapa na lappa isapimmu tappalupa talongan nola. Ye, tappalupa talongan nola ina jampang na polo kagay. Iti gari. Edena metta pabu ipamadang ipakampi sapinge. Watun ipamada pakampi saping aga nasang makde saping makakue melo na salilino. Wingarang jasa-jasa kulo koiko dina makada ele o jampak ko arweng o jampak ko o kampi ko olek ko sarri o dio ko sampai dewas sumpajang. Ye makakue melo na salilino aga muwala-wala nga. Makade sapinna at dunya khuliqat lakum. Iya nasa sapim ma. Iya nasa lino ma. Napancaj ka pung Allah taala memang untuk lino. Sedangkan ini wa antum khuliqtum lil akhirah. Napancaj ka pung Allah taala tani untuk lino. Tapi napancaj ka pung Allah taala untuk akhirat. Jadi kuta saleni matu lino sapa kapakampi sapingi lebih magalak na idi. Masih sani. Itigare. Ye sapinna pa angka 150. Onregan na sapinna. E benena malulumopa. Itigare. Jadi tania calolo campeng ngaba melapu amo duda mengato me incari nasabai made ciki salone. Ede na metta nappi nalu ulang. Nappi nalu ulang nasaba 150 sapinna angka to calolo campeng ngaliu gartan lepui. Langsung na terima. Purana siala lo si masyarakat buru waktu na masyarakat buru kaddaw limanna iliwar re ni kaddaw limanna makutanay lakke baruna makalake kwe kiburu na lakke rolota na sabaye beneni kaddaw pakke limanna aje na manijillo makadang koroy ite hari panrasana. Dina metta pula masyarakat buru lisu ni. Na pada si benena makada o makna imega sa pitta makanja kapo kibalu malagi pajero. 100 sapi ro 100 mo ibalu 50 ponro si. Makalay idi manideng tapamatang paleng. Sisan na mali oto mali pajero. Pura na mali pajero tapamasenga benena. Makade benena. Ceh luar biasa lakkek ku ye.
Napa tuda yolo ko to barunna. Ilakke kuriolo amoje ko sapina den ka patuda yolo ka. Tigare. Dia ka patuda yolo ko sapina padahal Pak warang palan namun ngi lakke riolo pa capu. Tigare. Jadi jangan sampai Pak di. Jangan sampai karena harta cakka lupa ikupung Allah Ta'ala. Dene marigaga Pak idi menimelo kisogi malangga-langga. Dene marigaga mego tota, mego warang parata. Tapi jangan sampai karena harta, karena pangkat, karena jabatan, kita makin menjauh kepada Allah. Iya. Itu kanjana engkau warang parata. Matandre pangkat, jabatan, tak pilih marapeto kisipung Allah Ta'ala. Nah sebab dua tu pakutanana wa an malihi min enak tasabahu wa fima angfakahu kege muruntu waramparamu kege atoy mumbalanca akare tutuki. Ye mega waramparata malolomo beneta tawana tawe. Ye tawana tawe Pak. Tatta mega to mincari. Tania pakampi sapingi bawang. Pak galung makoto. Ye iko pamada Pak galunge makre galung maka kue melo na salilino. Wingeran jasa-jasa kulo ko iko din makada ele o jampak ko areweng loka dompek ko loka sangki ko loka guguki ko sampai di wasum pajang. Ye maka kue melo na salilino aga mula-wala nga. Maka day galunna at dunya khulikat lakum. Iya me magalum ma. Iya me malino ma. Napancaji ka pung Allah Ta'ala memang untulino. Sedangkan ini wa antum khuliqtum lil akhirah. Napancaji pung Allah Ta'ala tan untulino, tapi napancaji pung Allah Ta'ala untuk akhirat. Jadi kuto saleni matu lino sapa kapak galunge lebih magalak na idi. Malu waktu galunna babu. Mahitu-hitu galunna. Malu mo babenena ajinu pattaru tapaban ni. Iya. Jadi akar tutuk ya sangelino. Akar tutuk ya sangelino. Naleki tulino pung Allah Ta'ala titipan sarana jembatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinina toma-toma lebih kung kahadir. Itu pung Allah Ta'ala Pak Bu. Itu pung Allah Ta'ala naleki soal. Lola kolino tu naleki soal. Kega bawa jawabanna nabitta bocorkan jawabanna bendengnya de na bocorkan jawabanna nabitta duli kapa maka ko tanya mo pi maka napik ko yun acara mas sumpay aga ni sumpa pikko na acara mas sumpaja itigare naleki soal pung Allah Ta'ala nabitta bawa jawabanna aga nasa nabitta maka nabitta man hafaso ala solati akramallahu ta'ala bi khamsi khisalin. Maka dia nabitta ubawa ku jawaban. Engka tu jawaban ulit ko. Nalik ko soal pung Allah Ta'ala engka jawaban ubawa mupake lola kolino. Aga nasa nabitta maka nabitta negi nasa tau. Jage sumpah janna. Jage beri jamakna. Iya. Jage sumpah janna. Jage beri jamak dia ku makunrai. Dia na marigaga ko masigi de to na marigaga ko boleh jadi dua tu kan dia makunre dia na marigaga dia na pada riolo meme atte makunre lo masigi na sama mamusulit tahu iya mamusulit tahu tapi tu makunre ye kolo masigi ang kami babanna gangkan na wattunna makali na bitta babun nisa na roki ko masiko Madina makada babun nisa kaya sa bakada babun nisa palengi baban na makunray tama, si baban na oranewe, nasa mga silap po gay. Batar si Jenne. Itigar, palingi. Ang kababan na makunray tama, ang katubaban na oranewe. Jadi menyamat tu makunray, de na marigaga berijama ko masigi, de to na marigaga ko boleh. Itigar. Iniginiga sa to, jagi sumpajan na, jagi berijama na. Bi khamsi khisoling iling ilima hadiah ko pong Allah Ta'ala. Itigar pa. Jadi bocor soal ya bocor soal na bocor kang nabitta yang pertama makari nabitta negi nasa to jage sumpah janna yurfau anhu di kol aish yakai ya lagai acipi keng atutungan nah itu kan Pak ya jadi topak berjamaah itu topak sumpah jang itu yakai acipi keng atutungan nah ya kaya sama kaya acipi atutungan nah Pak Bu oleh kisi dak kalabarakang baramalomo gipahami apa biasa itu engkau paconto na cocok
barai ta pahami. Mega manu ta Pak Bu. Pak, itu matinro. Oh iya, pas matinro. Iya. Mega manu ta ku kandangnya. Angka ni manu bangko tangka tu ni birange 10 ni. Ye ko elei yolli ni. Me anasa bamelo gi panre. Marappe manu Ero manu mabesai madeppe ni. Madeppe manu mabesai panre ni. Ile ni berle. Ipanre ni. Iparese tali na melo mo pilesi. Iparese melo mo pilesi. Akatalo ni matu ile iparesa si aja dinang cocok koliwai na benni matu tali. Ero nange ero manuta sesa yoli lenni krr de melo adeppe malerai de melo adeppe jadi lema tu dalle Pak yang pura berle angkan ko mabitten jolo malagi jolo napa manre angkato makia batu na tumpuni batu mate iya mako makko to akal barakan na pung Allah taala maka dai pung Allah taala hayyalah sholah mangobi pada omeku masum pajang ero nange mabeseh ko pung Allah taala madeppe ko masih maka dai pung Allah taala malaikat ko angka tu labaco angka tu anak makuliah lengi dalle ile si dalle ko pung Allah taala angka tu anakku melo tu mappa bene elengi dalle ile si engka tu ile si tapi maka dai pung Allah taala ayat tu mulio melengi cakal lupa gasih itu gare ero nange Pak manu ero makutu-kutu yoli lende lima dappe ile matu dalle na mangobi di pung Allah taala maka ayalah sholah dili melo madappe ile matu dalle letu Singapura sappa dalle letu Inggris letu Amerika ngatumpu batu mate itu gare tapi ko marappe iswa pung Allah taala yurfau anhu dikal na lagga pung Allah taala acipi keng atong-atong eta. Itu ya Pak. Itu bar resep nah. Marappe bani siya pung Allah taala. Terus yang kedua yaitu tiga sumpajanna yurfau anhu atabal qabri. Yakka ki polisisan ki buru akan diangkat dari siksa kubur. Yaitu mateta Pak. Tepas sumpajang. Ipatam ku gebelobongi. Masuk ke dalam lian kubur 40 langkah kita pulang dari kubur, 40 langkah pulang dari kubur, angka nama 2 malaikat apa? Namanya malaikat mungkar nakir. Angka ni malaikat patudangi pura matu na patudang tanah ini. Maka nama robbuka kega puamu waman nabiuka siapakah nabimu? Apakah pedomanmu? Apakah kiblatmu itane mana matu? Tapi nengi almarhum makanja amalanna mati lulu jaga sumpajanna maka dai sumpajanna atinro ni sumpajanna bali Pak Bu atinro ni wattunno kolino man rasa-rasa ko jagaika jadi maka kuya si jagaiko itu kare dina makada subuh lo kuma berjama loro lo kuma berjama marep ku galummu marep ku kantoromu jagaika jadi maka kuya si jagaiko maka dani malaikat mungkar nakir marobbuka siapa ka Tuhanmu mappe bali sumpajanna makada atinro no ya pabaliwi sumpajanna baliwi maka ada Allahu Akbar lolos satu pertanyaan gitu kan maka ada si malaikat mungkar nakir waman nabiuka siapakah nabimu mati sumpahnya maka ada atinro ni man rasa-rasa ku jagaika jadi maka kuya si jagaiko agana sumpahnya matahiyai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lolos 2 pertanyaan. Maka si malaikat mungkar nakir apa kitabmu? Yang kasih pak aku orang madeppe aku orang liu gereta na koyase na ulunna magareta. Apakah itu surah Al-Mulk? Jadi Pak tabaca lagi surah Al-Mulk di. Ye ko melu ki matinro tabaca jolo. Ye ko ding ayat matinro ye ko di tabaca Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini akan menolong kita di alam kubur. Angki surah Al-Mulk ya sena ulunna. Mapaiwangi surah Al-Mulk si bawa malaikat mungkar nakir maka dai malaikat mungkar nakir aga mala kotiko tugasku maka kutanai to matewe maka dai Al-Mulk de iya jagai tanggung jawab ku jagai nasaba aswani na baca lenga mapaiwang tapa maka dai
Mungkar nakir dia kutu makoto endre ko julo mangolo ku pung Allah Ta'ala. Mendre mangolo ku pung Allah Ta'ala makada puang pasuk ka pole korange puang ye ko taga sa iro tawe puang. Ta pasuk ka pole korange. Makada pung Allah Ta'ala no padahal ni malaikat mungkar nakir surah ni salai. Nasaba itu na atakku tu li opo jinnah. Non ni korange surah Al-Mulk. Makada pung Allah Ta'ala tasalai ni tatajaban ni bali bolana ye dia masumpah jangan tagan rusuh. Sapa wani boleh bola ero dia sumpah batakan rusuh. Mat di surah Al-Mulk kita kare Pak. Jadi surah Al-Mulk ini Pak, Masya Allah memberikan syafaat kepada kita. Jadi angaji leki budi. Angaji leki. Amo dalam satu hari ya Pak mengaji ki amu si geso tabaca siddi jus. Ye kode tulle baca si geso, amu tabaca misi tengah geso. Ye kode tulle baca tengah geso, tabaca bani Pak dua lampa seso. Ye kode tulle baca Pak dua lampa, tabaca bani si lampa. Ia kau dilihat terbaca silampa, terbaca bani terikul. Kul Allahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ia kau demo patul le baca pak mati bau ni. Nalaki kemudahan pun Allah Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, Masya Allah, di dalam kubur akan terang. Al-Quran akan membela kita di kubur sampai di padang mahsyar. Terus yang ketiga, wa yu'tillahu kitabahu biyamini. Orang menjaga solatnya akan diberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kayasang pada masyar matu pabung kaya setimbangan nisan. Itimba tahu kaya matana de chen naga matana atau jakna. Ye ko de chet tamatana insyaallah tamak di surga. Ye ko jak tamatana insyaallah ibalender ki. Ibalender ki ko neraka. Enro gangkanna ye ko melo ki mega de chet pabu bu. Ye kome kimeno mega de cetta pamigay makabua de cekolino ke gayasang ye komanna sunasu ki ye komanna sunasu buku ki tapi mege durona talingi boleh bolata tapi aja to si durona talingi tali tulisana maka dah situ matu ay durona nabaci memang durona mina lenga tali tulisana tapakanjak hablum minallah wa hablum minan nas ta pakanjak hubungan taparat tarupa tahu pakanjak itu hubungan siapa dengan Allah Ta'ala. Itu namanya deceng. Yang sama aja sumpah aja perintah. Sumpah aja itu perintah Pak Bu. Perintah pun Allah Ta'ala. Sumpah aja sunnata patambala. Nah tambala kung kacaca sumpah perlu tak itu. Makanya perbanyak sholat sunnah. Nah tambala tapi ya senge deceng mesti mega deceng ipigau nasa magai ku akhir angka setimbang. Itimbangi mega gay dosa gosipta na deceng anu tak masih dekat. Ye ko mege dosa magosipta balendar ki. Tapi ko matana mo de cetta kulino. Iye, mega mo de singipigaw bu. Kulino insyaallah. Iye, maka dai pung Allah Ta'ala apalagi malaikat engkau rataku poje, ya dakhulunal jannata bighairi hisab, patami surga tanpa diperiksa. Yang terakhir sekali. Maka dasi nabita wa yamurru ala sirotikal barki. Yaitu jaga sumpah jannah, ye jaga beri jamakna akan melintasi sirot pada bila tak kajue. Akan melintasi sirot pada bila tak kajue ya sangi siratul mustaqim pabu maka depan ditata sisa 1.500 perjalanan. 1.500 tahun perjalanan maka depan Allah Ta'ala fiyomin kana miqdaruhu alfasaratim mataudun. Satu hari di akhirat sisa butok kolino. Itu kan angka kato maka ku pak tu sisa butong. Digaga patau tua pak saliwan Nabi Adam. Sisa butau muruna. Satu hari di akhirat 1.000 tahun di dunia. Sedangkan Siratul Mustaqim 1.500 tahun perjalanan. 500 tahun mendatar. 500 tahun mendaki. 500 tahun menurun. Tajamnya seperti rambut kita di belah 7. Mata rapi. Angka tahu matu panapele te bosi. Angka tahu malas si pamulan ko tangana besi. Tapi angka tahu Pak Lio kanja nah. Mulus, magna mulus nasaba wattunna kolino mati lulu jage bere jamakna. Malusulisu bolana masigi kantorokna. Bolana masigi galunna. Bolana masigi jama-jamanna. Jadi letuna jembatan sirat makutani ko mereka ituan penjaga surga.
maka daya malaikat rituan waktu na koli doang kaje ustad tuang kali maka dangka sejembatan sirut kaya gani pala maka komika mulai kaya gani maka komika mulai maka day malaikat rituan pura ni mola maka dapik ko na kiyo cara mola waktu mukolino malisulisu ko bolau masigie itu kan karena maka day punga Allah taala inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir situ ngatungan na itu to perwaki masigi na punga Allah taala to matappa ko punga Allah taala matappa to prasamon din na punga Allah taala jadi pala meni pak kirana na aleta maka day linu sala itu upakuli pemang ipakanja kia malata ipakanja ketu hatita insyaallah bisa suruga ki terus yang terakhir sekali ye maka kutu matuatta mak diolo ni pak bu ye kong kanak na ang kaapo na sit di minuto na tajang aga na tajang doakan orang tua kita ya karena doa seorang anak itu sangat makbul kepada orang tuanya takiring al-fatihah terbacanya surah yasin insyaallah di dalam kuburnya dia merasakan kebahagiaan Allah akan buka jendela-jendela surga masuk dalam kuburnya sehingga nanti ketika kita di akhirat Allah akan pertemukan kita insyaallah memuarai pada kimatu siruntu di dalam surga pambasan pun Allah taala amin ya rabbal alamin mungkin ini saya sampaikan mudah-mudahan hikmahnya yang kita petik gangkan nama segi pun Allah taala salamat kilino pakoto para salamat ya akhirat amin ya rabbal alamin kita doa Astagfirullahaladzim 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 la ilaha illallah Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa takhashshuana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh